Nthigurune yonthe kungwagaira round Malaria Day na kinyaba otwe aja ujo ndene ya Meru nitukungwira round Malaria Day kiumia kiki kionthe gwitukira njira mianya ira tugwitana nacio antu betu ni mbio murimo jwa rwagi na ni ate ajumba kurigirua no kwi nkiuga rwagi kana malaria ni murimo juria jwa affectaga antu baingi na jura juretagwa ni kurumwa ni mosquito kana ni rwagi jweta rwagi tontu insects ya rwagi nio irumaga muntu kenda kajua ni murimo jwa rwagi na rwagi rukiruma muntu rwetha rurumite muntu ungi wajitwe ni rwagi rukayukia parasites yu kire muntu wajitwe rweta rwaruma muntu ungi rukaingest kana rugatonya parasites yu kire muntu ungi hende kambo menyithia ati te rwagi runthe ro transmitter malaria rwagi rwa female anopheles mosquito ne transmittaga murimo jwa malaria na mono irumaga antu utuko rira bamami gacoke karesti ruthingone kwou njira mianya irio cia kurigiria rwagi na jaura mpomba kuwa gwa kaingi kurigiria niku kunene tontu jaura mbugaga rwagi rugi travel rutenda visa rukiuma ara rumite rwejete Meru kwou tubati guciumia na gwita na mbere kurigiria murimo jwa rwagi na kumenya ati murimo jwa rwagi teka juthongi mono jugakwajia ijwe ja feto nkurukie mirimo in comparison kanoteganite na mirimo ejingi tontu ajetu rwagi within 24 hours ukarego seek intervention no rurete complications cia mwanya haya mbere nyako kinya umbuga no ithiro gitweresa theme rwagi mwakatizo okay theme ya Ntuku eje kana ya gukungwira round Malaria Day na gichongo toriuga harness innovation to reduce the disease burden and to save lives ngitaura nkauga ni kufaste nikakwinyereria new ideas kana methods injero kenda tomba kwenika mbajwira cijana yana murimo jwa rwagi na twenikire mbajwira cijana yana murimo jwa rwagi ndo severe kana to severe maisha ja muntu umwe kana uri ongi na njire imwe kana iri engi na ndira kuga kwenika ntije rwagi kana situation ya malaria kari atandene county ya Meru nuntu indikana reba twakura rwagi ai rwari gintu kimwe ntije okaroki nganie na rwagi ugita sibitari tseitha rwagi kana typhoid lakini thai antu baba ingi barigara rwagi no rutura thank you tinyari kambugie murimo jwa rwagi rurio kutotiomba kuga Meru county twe malaria free county nke areria na nke bogwetera ndene Nthigurune ya Kenya yonthe wa gukari ni kuringana na national program bari ura bathithe ya service na kuringana na survey yu kuri uria pekaga o county kuringana na uria kari kwa nkienda umenyithi kwethera kwene endemic regions ndene ya country yetu ya Kenya ni county iria chithagirwa ciena rwagi throughout the year kana mwaka junthe bakethwa bena cases cia malaria kwina epidemic prone regions iunacio example ya endemic region ngatuge ni western counties Kakamega Busia na wingi epidemic prone kwina county ya Kisii na coastal regions haria rwagi ruijaga na epidemic yukaigwa gukweja outbreak ya rwagi ndene ya county yu hau ange kwina seasonal transmission regions na seasonal transmission region that's where our county lie kana nio county yetu ya Meru iri kuringana na statistics cia national twe seasonal transmission region ni kuonania hati no tugie na cases cia rwagi kana epidemics kana outbreak cia murimo jwa rwagi seasonally kana kaingi kambugie kwarikia gukura mbura egikia no tuge nae na outbreak ye rwagi na absence cia rwagi kwou ntiomba kuga twe free from malaria tontu gategera
kuringana na survey yu Meru County twetherwa between 1 to 5% prevalence rate kana rate yetu ala tulitawa na bukirwa bwirwage free no mwanka bwethwa bwe below 1%. Kwa twetherwa tuli around 3% na kwa ni kuga ati kiri antu igana ngiri igana rimwe baba testito bathatu bethagirwa bari na rwage positive. Kwa Meru County tutiomba kuga tutena murimo jwa rwage nkiuga kaire kambugie ugategera ja the last 1 year ke bara ba testitwe ke Meru County around ngiri kenda ngiri thatu ciabo ne bari na malaria positive results. Kwa generally tutiomba kuga tutena rwage ka murimo jwa rwage jotio jurio na no mwanka tuendere na interventions kana na mantu jajomba kutuma jorigirika tontu the good thing na rwagi murimo jomba kurigirika na jomba kurigirua. Okay. Aya na Agnes kuri gintu gitawa kwagaya na Kimiru kana wenda meets no gatwira na rwa kethira inkwagaya kana yoma lakini za mengi tumba kwithwa tukiringithania rwagi na mantu ja mengi ge Kimiru. Ukaigua mtu agikwira ukwi maembe orarire ntije kethera maembe acerwage na ijareta rwage kana kwi maembe jareta rwage ntije kethera inkwagaya kana yonto burio. Thank you Kaire Ntinyari. You to chieta myths and misconceptions. By the way, chieta ririo nyingi endera mene watintere amaembe kana ndirarira maembe ndajirwage ntera maembe beja kwajwa ni rwage mbugore ndi ngokwira in Meru rwage rwijana seasons. Na ndakugwetera season ya ngai ugategea ya statistics cheto cha Meru County. Kuma mweri jwa November last year mwanka March this year ikwethiritwe kwina upsurge kana increase ya cases positive cases ya rwage within some regions epidemic prone sub counties yembes na ugategera season yu ya January niro maembe jaragundi tema kwa ura kwetherwa kuri rwage rufindaga ge sweetness ira ya maembe kwa uria maembe jajetekire kantu barire maembe matejatewa na uo the breeding sites cia rwage kana rwaciara ne akwitha kwe very favorable na ngi kwira kaire mbwire bumenye mbwire rwage rumaga mtu ruka cause malaria ni anopheles female mosquito kwa uria rwage rwetira guciaranira na maembe jetekite rukameti nao rwameti now this female mosquito kana rwagiro rwanka rugeta guchwa ndamu kuma ke binandamu kenda romba gukuria nkara iria cie mwire jwaju na iro rugeta kurumana kwa in short kana no nini ro associate na maembe tontu igitara maembe rugaciara na ro rwinge ntu bakwende bo sweetness ira ya maembe rugwita kuria kwa ute kuria yembe gukosa rwagi hau angi ukejotegea life cycle ya malaria ura ya penaga no mwankoro muiru agirwe na parasites roromete muntu wajitwe waro muiru agirwe roromete muntu wajitwe rotonyithie parasites iria ki blood stream yaku rwatonya ke blood stream yaku parasites geta through the blood stream chiete to the liver kana gitembene kwa wote rwagi giembe nakyo kiarewa kana gigitonya ke intestines kwa ugategea life cycle ya rwagi kuria giembe guti kukurete rwagi ni rwagi ruciarana ge gitare aye la maembe aya oturubokia oturubokia bogokia rwagi sirobokia bogokia rwagi kambuginyo sirobokia rutiokaia rwagi probably ura kwithwa gukarire mtu ajitwe ni rwagi tukariria sense cia rwagi kana no nchigwete sense imwe cia rwagi ija kwithwa wina nkoro njiro kigwa nkoro njiro kwajwa ni kiongo kwithwa joint ciaku ciena murimo kunoga kwigwa kumama kena kwigwa kiubobo na inyare mwo gukora kwa urira wina nkoro njiro kaingi imbije Ameru ibategete na ibaijero na nkoro njiro enda kunywa gintu gikiruru jo churuboruru onire anda aja wirwage ndendete kunywa churuboruru sana mbuge for example na thairo nywere wethero na science ira cia nose na kwigwa kiubo thuku nywa churubwa rwage
rwage rore thai rore daru kega roko kinye incubation period rwaripuka irio kauga nwaje rwitherwe imbi ni ushoroboria otherwise ti ushoroboro ri wajithagia muntu rwage kuringana na ura ndabweresa life cycle rwage ndene ya mwiri jwa muntu Tijekera kwe misconception kana kwe nkwaga yenge weigwa wenda kwa address mbere tumaruka kiri meets kana chiko thira yunda kugwetera mbuga yu icio common ile antu betherwa bena cio mono bungitinga uria muntu wonde thairwa kiga we waigwa wathi kiogo kana waigwa joint pains kana kiu kana okoro kauga ntenyuite ndawe rwagi ntiumba kuvua au nyonkenda antu beto gwita mathuganio jenu au tontu kwina mirimu engi mingi itherwere ngwanene na murimo jwa rwagi for example kuna murimo jwa typhoid bacteria infection yekiuka ne mwiri kwina murimo ja jojo ragweta buga bukuigwa manto ja yellow fever outbreak ire ragweta isiuru na bukimenya itupakene mono na isiuru na mbwire kiambiriria laura rwage insect bukayukia rwage murimo rwage insect utienda visa kenda ruma isiuru rwejaye miru kana ruma western rwejaye miru ko kwina mirimu engi mingi iria ipresentaga ja rwage ko kiria ndienda kuga nkauga nkuga ukeja kuigwa waji kiaju kiongo kana anything kana ngana tugwatithania ngana kanyua mono ngana kanyua igirwe ngana kanyua tuga straight away igwa straight away rwage kana ngana kanya jo gukwirwa ko batigwita ukathimirwa ukerwe thiri rwage kana ti rwage thia ti rwage mundu wa afya agacwa murimo jonge jwaje kuretera thina ko ngana kanywa na kiongo tukajuka yirwage tonto ni gintu kimwe kainge tujuka yirwage ugeta kugura ndawa kanywa theri no rikane ndawa ici ciri excreted through your liver ko no chikuthukie kana ikathukia organs ciaku aya atutonye kiri mantu jangi jegie risk factors kana mantu jomba kwithira jagi gwikiro gwatini tara maingi ndiraweta sibitari ugi presenta symptoms imwe je yomba kwithira ukigweta imbigaua daktari bagikuria ukumara county ya Meru ntijekethera environment kana guntu kumwe mbuga ja kutwiriri gutumaga na imo watije kujange kana risk factors jomba kwithira jagikira muntu mbuga antwara gukara mbuga gukari una. Okay, thank you. Mbele kambugie kwina population at risk ya kugwatwa ni rwagi na population at risk ni ekurubarito na ana under 5 years na kinya balabe na compromised health, for example HIV positive na babe na mirimu engi na inya eondari antu bau no bagwatangwa imurimo jwa rwagi alaka gitumi nakyo ni untu obviously mere yao etina inya na etiromba kwithirwa ina immunity ya kurigiria mirimu mingi au ange kambugie still ukeja ku travel kuma tugeja na Meru county ugeta ja western countries ito ugarwa girwe thorwe na throughout the year in fact in those regions kana gonto ja kou kwithirwa kwina ndethi nyingi cia rwagi omba gwito kethira murimo jwa rwagi number 2 kethia disease burden na ijuraga antu baba ingi muno in the western countries western counties ko ukeja kwithwa umete jana jo geta janao no wite no kajirwagi na nkebwira kaingi ria tuona rwagi positive muno ndene ya Meru county ni riria institutions cia Meru cingi aritwa bomba kwana nja gwita ndeu irobejaga na rwagi tuuga ni important malaria tondu abete bagitatia beja naru ko itwimisa mono riria witite regions je ugatake prophylaxis ukanywa ndawe kurigeria kana weta na uka make sure throughout ukumama rungurwa neti turititwe aya gwatira wa Agnes nkende nyo tutariria ndawe icha kurigeria ichie kona kethra achie jana sibitari kana no ugere kire chemist mutegero ro TV ukethra wina kiureri kana korana about 40321 nyakibugo ithatu ijirimwe no namba yetu SMS kuri kana namba wete na mari kinya jari kuko kaigwa ogwa geta kuraja nituchokerete na rorero nimekagita gati kuraja.
Iji ni Wero TV. Nandi no wikire ntumiri ku ya muchemanio kiatho kana ntubo gitumi ukwenda bukinyira mwingi amo na ntumiri cia mathiko kiri kameme ka Weru FM 96.4 Ntuku chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumiri ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro Ntuku chionde kana uringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro on Ntuku ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe ku ari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru kirente tuito kubanganiretie Rais Uhuru Kenyatta munini wawe gutongoria Kenya kuboreria gikuo kia mzee Mwai Kibaki ya Kenya magitikagirwa kuraitha mwiri wawe ikaronchi mbunge. Ikundi gia antu akamadharakanithi kuringira Martha Karua ndebe gutuika munini wa Raila na kuregana na CS Peter Munya. Bondi ya ithurano ya kiama kia Mbas kunenkanira marieto ma antu maria mabeto tigiti ya kiama kiu kuruwira itimwonya. Minister wa Ugima kaunti ya Meru kuga gutie mugomo wa rigitani akiuga kuri ntuma gutumirwa ni asiasa kuthukia thirikari. Kirente tuna chingi nkuruki gwatena nani Christine Wanjeru cia kinya thaa 1:30. Inya *812*980# gwekira nisambazie jasikiza tune yeku. Buda, umefanya poa kunicall. Manze naomba nisambazie tu kachwani. Kachwani bana. Hauna chwani? Cheki, nijenge kambao basi. Nijenge kakeredo kambao. Hauna hata bao? Basi kaashu basi. Nijenge kaashu man. Ashu man. Buda. Brother, nijenge jo. Nikundiala la buda. Cheki, vile nimekupunguzia hiyo yote chwani mbao. Ashu. Manzi mabro ni kujengana jo. Nijenge leo na mimi nikujenge kesho. Inya *812*980# gwekira nisambazie jasikiza tune yeku. Iji ni Wero TV. Kuchokeria nkatho cha mwanya mutegeri gwita na mbere kurumira mubango jwa Ugima ni Utonga rikana kwa rena about 40321 inya kibogo ithato ijiri mwenyo namba ya SMS ugorobwa na arua ni Ntuku iria nthiguru yonthe gukungwira kana kurikana murimo jwa malaria uko gukungwira menye ko celebrate no tumba ko celebrate thina kwa hiyo kurikana yao yanes ikurikana murimo jwa malaria na mbere tu maruka no kari ukugweta ukeja kwithira wetete area zuije no chithre china malaria no unyenda cha ku prevent ndawiji manyari mwe ukera anto uba musisa into mono chibati kutha chio prescription nichone ka hospitali kana chemist. Okay, ndawa yonde tugaga ugitumira ndawa ndene ya mwiri jwaku no mwanga ndawa ithirwe prescribed. Yeu niyo ngunda bit kwa uketha wije numarite tuge for example kuma Meru wita Western Regions. Kwena ndawa yitwa doxycycline kamigwete nyathe abaingi batemielewa nyo recommended gutumirika thaiji wetete nthiguru malaria endemic kana ina rwage throughout. Na wategera kiria na nini kana kurwari to batebati kunywa ndawa ja yeu. Kwa utukauga tue tuli ataramu ba murimo jwa rwage ubati gweta ugatumira treated mosquito nets ibo kurika ni mbwere rwage rujo kaingie rwaro transmitter malaria ruma muntu utuku. Kwa ubati gutumira net area recommended na treated riria wiguntu jako na we metumagira utiomba kurumwa ni rwage ruria ugwatwa ni malaria.
atutonya kiri manseja mbakwetha jagi gwikira ugwatine ntijekitha gukara akwina better some periods kana ngundu kwina roji stagnant number 1 number 2 mkigwo kiwa ruwagirwa ndeta kuruma no tuko mono na kwi antu bendete ukara ome overnight mbuga camping gintu jaki ukana go ukarakara ome o mbuga be tukenandiru ba beringachere ntijekitha bombo gwikira ugwatine mbuga bwa kugwata malaria. Okay, kambuga kwina risk factors, especially environmental factors, imwiri tumaga rwagero chialana na rwingia na rumba kwithwa rukiro managa. Kwina some places chitherwa ciena swamp areas kana marugo ja roji maumbu ja roji je kuntu na le roji ro stagnate rutegwita rwagi rumbaga guciarira ku na rwagiro rukomba kurumantu rukombulindi na kurumantu kwa unkiuga kwe bange bethera bacigiritwe ni thaka ugeto kethira thaira kurekerie kula nyaki erere ntule ku kana raundi nyomba yaku nyaki eria rwagiro ka mberia guciarira ku ndene ithaka bibingi kwa winye i risk factors imwe ira twethera twina cio ndene anja cieto na mici yetu itobati make sure environment yetu kana narato surroundings cietu ni theri itena ithaka itena andu yistaginatete itena mikebe ire gwata yeroji rwanga itontu nya mikebe gwata yeroji rwanga rwagero kagitate rugaciarira ku nikyo kainge tureana twerwa tuturange mikebe kenda rwagero takare kunde roji rutakare kundene kwa unja cietu tobati make sure environmental sanitation ni sawa gutikethwa kwina mathaka jajau na gutikethirwa kwina mikebe jaiu yomba kugwatia rwage kana marinya jajomba kugwatia roje rwage ruciarira ku kwebongi ambodia mantune ja bara bakarao miotuko wera wagwa miotuko it's recommended kwe magutinya wakakendo tikarumwe ni rwage kana ogekira nguo chigo cover mwire jwaku lakini rwage rwarukosa malaria kambuge ruruma on hours cio tuko irio kaingi rurumaga mtu anopheles female mosquito kuringana na entomology kana science entomology ire thithitu rwage rurumaga mtu utuko nekyo gituma kwirwa netie gatumirwa utuko hindi still nyokethwa rutikos malaria no rukos mirimu enge ja kigwe ja yellow fever jo kwirwa jo kwina outbreak bukiririkanaga kinyao yellow fever no rwage rukureta yellow fever bite ya mosquito no kureta yellow fever still rumwe rwage rwababa inge nwikuraga mono no kauma mathunkume ko kurigiria jau jonthe riria wiyome on hours kana gutuka no bati gwikira nguo ikwitha mwire jwaku junthe na kethe oteke acioga aka kwe maguta jario vaseline yakawe ya kuripere the repellent ya rwage ugoro gwatuka kethire nyomba yaku no bati kuinga ndirisha kenda rwage rutikombe otonya nyomba yaku. Na ntaba bengi twaire daktari watu symptoms to no tonto ibeji mono symptoms cia malaria. Mtu igauga kuigua kama toka chemist beji nyandawa akakunda maisha jakiendelea ntije kethira untu boibo bwaga. Okay, in fact untu mwe na rombu ndekuerwa nkeja ajo mbugire nkeja gukania. Buti untu bwega. Itomere mono imbije na itwije murimo junthe waji murimo ene irwage weta cibita daktari ara kwandikia ndawa rwage bukuthura na tontu ugwa no jorereti rwage uri nambi uri naru kamboire bukigwa gusherekea ga gukungwira ni gusherekea tontu interventions iri ikite ni gwikira ni untu bwa murimo jwa rwage ni ritete ngugi na rwage runyindene ya Afrika yonthe kambuge ya Kenya na ya Meru County. Mbugo gategera Kenya tumete 8% thai to 6% prevalence rate. Meru County twendegorinya 6%. Na trend ya Meru County ya rwage ka etete na miyumete goregetete atia na mikuringa na statistics. Kwa utokiuga wajika murimo kana kanywa kogya chemist kugura ndawa untu bo itobati gotiga kuringa na guidelines kana na ataalamu bara bathomete mantu ya management ya rwage bariuga test yani thimirwa riu ugite atio turitwe na ndawa ira cia recommended na riu ufuatiriwe umenye kethe akora umarite nthigure ome ka kethe akwibange within
area kubajetwe. In fact case imwe ya rwage Meru ke reportagwa okay akuona mtu mwa positive rwage no mwanka ko report surveillance yethithwe kumenyeke kethe anagu mama ikundekerete net kumenyeke kethe akurungi ura umite western yethero ejaru ajetwe kana kumenyeke ura kurakarakari kwa antu vetu mantu ja kugura ndawa chemist ituregete na tikaniria najo waigua kiaju kiongo kana ng'ana kanywa eta cibitari rere akue nagwe Meru county kwena cibitari nyingi mono can thank the county government of Meru nto bakurugura dispensaries nyingi mashinani na kwandika antu baba ingi aritingoge bogima bwa mwere na iba train kambwere omwako to bate train na management cha cases cia rwagi kwou antu betu areo rewe thiru ina kanina waigua te kuigua bwega eta cibitari re akwe na inya the dispensary ugorigwa ng'ana kanyo ugwa ndiro mwane kiongo ithimi bibi bya gutesti biendene ya macibitari jonde kinya bara bate na microscope ya gutegera ne bagutumira kenge tugwete maranditi ko muntu akara tu anuntu nuo gekirwa gukona resort ciaku no kombotritwa na nkebwira gandawa ne free na ithimi biu ne free ke dispensary ciato cionthe na facility ciato cionthe cia thirikari kwa ugata mbeca ciaku eta kugura ndawa chemist of which we no te aje tuirwagi eta cibitari ugiore kuigwa thimirwa wono irwagi riu wewe ndawa kuringana na uthimirwa wona te rwagi ndagitari uri akamenya kiria abatio kuthithiria next kona tutigere ndeka ijiri lakini murigitire jwa malaria kiri mwekuru murito okay kiuria kia murigite jwa malaria kiri mwekuru murito mbu indekeri kubwira malaria jatebu inya ninti ke mwekuru murito na ke mtu wonde malaria jaleta complications nyingi womba kwa mberia kugirekaga ke mwekuru murito womba kwewa mwani nyate kinyetie mwekuru murito womba kuthiro inyi ndam tonto parasites ya malaria industrial the red blood cells kwa mwekuru kathiro inyi ndam akaga mwana atekinyetie akaga mwana akuete akaga mwana na malaria such kwa mwekuru murito ihita rionthe na kwirwa immediately ukamenya ukwaogea conceive inyambere meri ere thira wamenya eta cibitari ere akue nago na kithimi kia malaria kietharwa gikithimi kimwe kibira bithimairwa ekuruba barito no thimirwa wothe kana wena rwagi ukaewa ndawa wena kana tena ru ukaewa net ya gukurigiria utikajwe ni rwagi aya na mbere tumaruka prevention imbijeneti prevention injega lakini antu baba ingi tu neti uya tanja cietu cieneti lakini neti ukoru ire yakira ndawa antu bateka ira bathugane yani I think antu itora irua ineti treat teneti boibo mwana kethera kuri na vaccine ya malaria okay kato twarikia kwirwa neti ndi mwere ligariria rwage na in fact ire tumite twithirwa twina low prevalence ya rwagi nthiguru yonte na especially Meru County na imbwire neti icieja watu ana twanda wania na expectant mothers free in all our facilities na chiequeen plenty neti eja treated from the manufacturer kwa wote batiko turitira ogwe enja wagura ira treated na treat ura yo komba kulani miaka 5 kwa kana maora 25 kwa neti area ege kinya kuthiria miaka 5 definitely kethirwe kuthira kwa uchwenge still ke prevention ya rwage kambuge kwena gutumira kwa uneti kwena environmental sanitation yewe gukiria mathaka nambi kwena surveillance jera mono tukuthiria rutere rwa igembe nala ura kwe epidemic prone rwage surveillance yewe thitha on weekly basis no mwanga batume report on weekly basis na kwena officers training kiugaga ja last year training 160 of the care workers the county government pamoja na national government bakuomba go track cases ira na ko report kwena kinya vaccine ya rwage mbuga baingi bamigetwe ende kambwire antu betu vaccine ya rwage etiko muntu accounts cionthe na ale ko muntu ane counties ira mbwirire rwage rwetho rwena throughout endemic regions Meru County vaccine ya recommended ko muntu tinga egitare mothirikari keja kuthugania through the National Malaria Control Program go turetera gundu ya kure gembe nara gukwithwa kwina to cases hapa na pale vaccine ira ire muntu ana bakuma meri 5
mwana mtu na mweri 5 akacokerwa kairi na mweri mwanka ndosi 3 ndosi 4 muthia akamuntu after mwaka jumwe kwa currently ite kumtanwa Meru County ni kumtanwa endemic regions imbugweteresha western countries na pandemic prone counties. Haya, ibega sana unfortunately mathaje tuja kuthira indimbije ukeza kairi na kairi tijekitha wina ugia pamuthia. Okay, ibwega sana kinyani ontobwa gwetwambariria ntoba Meru gwetu mantoneja gukongwera Ntuku eje ya Rwage pamuthia bora nkauga still Meru County tutemba kuwa tu free from malaria twina Rwage roreku na turiuga pamoja tuangamise malaria ogwa na oni tuigwatanirite tutemba kuwa thirikari county yake kathiria Rwage kana ndu mubafi yake bakathiria Rwage no mwanka kinya ogwe were wa community ututetheria kuthiria Rwage ro tontu anenkuranetia no mwanko umetumirwa kwagirite weta narara gukiria bushes environment sanitation no mwanko thirio kwagirite wajo no mwanka wete cibitari no wanda wonyura kwagirite koga nkabwira Rwage rurioku tia turerwa tu free from malaria kwa tuendelee na interventions na tuendelee na mawatho jato kwathwa ni daktari betu ba afya plus our community doctors kwena daktari ge community cietu CHVs na ibo turitana mantu Rwage tunatwetera utwinde ninkumenya Ntuku moto keja kuuga Meru tu free from malaria. Ibega sana. Ni Ann Makandi coordinator kanoro rungamirite mantu jege malaria ndene county ya Meru. Ibega sana ntuba kutonera kanya korana bauti weje kairi na kairi. Thank you. Mutegeri oru TV no tukurikiria mubango jwa Ugima ni Utonga mwanka kimekyo kingi kwendere kagitaga kega mitagwantinya Kenya.